Zbacite sa sebe to da vi niste vredni, da vi niste važni, da se treba za sve na svetu da se pobrinete, samo ne za sebe. Ja olakše mi da uradim sama, dok ja njemu objasnim i onda se tako opteretim, onda sve neka jaču. Naučite da kažete, ovo je moje vreme. Niko neće da se pobrine za nas ako se mi ne pobrinemo za sebe. Balans postići u životu je jako teško. Naročito ženama između 35 i 55 godina koje su najviše moja publika i moji polaznici na edukacijama. I zato danas želim da se bavim tom temom, da vam dam nekoliko praktičnih koraka kojima ćete moći vi da pomognete sebi. Jer ako vi sebi ne pomognete, neće niko, to je sigurno. Ali evo, ja imam zaista dobrih par koraka koje lako i brzo možete da primenite i da osjetite neku vrstu olakšanja. Ja sam Slavica, ja sam edukator za coaching i za NLP i ovaj kanal je namenjen vama da vam daje korisne savjete da vi u svoj život unesete prosperitet, da lako napredujete uz metode koje su moćne. Balans u stvari mora da proističe iz toga da vi odredite prioritete, a to je jako teško. Zašto? Zato što mnoge žene danas imaju puno uloga. Majke, ćerke, supruge, profesionalke, kroz karijeru žele da napreduju i sad u svemu tome na današnje vreme zaista žene žele da budu dobre. I to je jako teško, zato što svaka od tih uloga zahteva mnogo od njih i one često ispadnu iz balansa na neku stranu. I onda se ne osjećaju dobro, ne osjećaju se kompletno. Zato prva stvar od koje treba krenuti je postavljanje prioriteta. Svesno i jasno postavljanje prioriteta. Da bi vam to bilo lako, mi u NLP-u imamo jedan alat koji zovemo točak života. I taj točak života može da bude vaša početna tačka u ovome što biste mogli da uradite za sebe. Da vam to olakšam i da vam ne objašnjavam puno kako se radi točak života, vi ćete ispod ovog videa naći link koji vas vodi direktno na test točak života, uradite tamo svoj točak života i onda nastavite dalje. Zato što će vam pomoći da odredite određene prioritete, da vidite čemu u stvari biste trebali više da se posvetite u sljedeće neko vreme kako biste došli do balansa. Zato što je to jako teško sagledati. I zato i postoji taj točak života i mnogi kažu kada urade to kao vizualizuju to i bude im lakše, kao sad znam kao šta mi je činiti. I zato iskoristite taj tool koji ima na ovom sajtu, znači samo kliknite dole na link, uradite pa se vratite na ovaj video ili sagledajte ceo video pa posle uradite, nema veze i to je isto ok. Korak broj 2 je da naučite da delegirate. I to ne samo na poslu, nego i kod kuće. Znači, pitanje koje sebi treba da postavite je kako bi se neko odnosio prema svim tim zadacima koje vi imate da obavite, neka žena koja je puna samopouzdanja. Kako bi ona možda rasporedila te zadatke? Prosto se sjetite neke žene koja vam je uzor, koja je puna samopouzdanja i stavite se u njenu, mi to kažemo da promenite perspektivu, mi u NLP-u to zovemo druga perspektiva, znači stavite se u njenu perspektivu i iz njene perspektive sagledajte svoje zadatke i razmislite kako bi se ona ponela. I također razmislite odgovor na pitanje kako vi možete da pomognete ljudima u vašem okruženju da oni dobro urade te zadatke. Jer ja znam da mi žene naginjamo to, ja olakše mi da uradim sama, nego dok ja njemu objasnim, dok to, ja to uradim sama. I onda se tako opteretim, onda sve neka jaču. I to nas onda slomi. Na kraju smo i ljute što u stvari sve moramo da radimo mi. Zato je dobro da sagledate ove dve stvari. Znači prvo šta bi uradila neka koju poznajete koja je super samopouzdana i kako vi možete da pomognete ljudima oko vas da oni urade neke zadatke za vas. I treća stvar koja je ključna, napravite listu svih zadataka na poslu i svih zadataka kod kuće što vi imate da radite. I razmislite šta od tih zadataka i kome biste mogli da delegirate. I šta je tu važno? Znači da ste vrlo precizni u delegiranju. Kada delegirate da objasnite, da imate strpljenja, da objasnite šta tačno i kako tačno i do kad tačno treba da se to uradi.
Znači, razmislite ko bi mogao da uradi, razmislite kako ćete to jasno da objasnite. Znači, do kad tačno, kako tačno i razmislite ko bi bio najbolji kandidat za to i naoružajte se malo strpljenjem da to lepo objasnite jednom, jer kad jednom objasnite, poslije će to da funkcioniše. Možda ćete morati da popravite još drugi put ili treći put, ali ćete se rešiti toga i neko drugi će moći da preuzme nešto. Sigurno ima puno zadataka koje mogu ljudi oko vas da preuzmu, samo ih ne preuzime jer vi ništa ne govorite. Naučite se da delegirate. Treći korak, predlažem da uspostavite rutinu za rad i odmor. Znači, ako možete ikako, odredite kada je kraj radnog vremena i pomislite u sebi, i sutra sam potrebna. I sutra je radni dan, nastavit ću sutra, a danas sam potrebna sebi od toliko i toliko. Znači, odredite sebi to vreme i onda kada dođe to vreme, onda naučite da zaštitite to vaše vreme, pa čak i od sebe. Znate, naučite da kažete ovo je moje vreme, ali znate kako ćete da naučite? Zamislite ovako, zamislite da ste u kupatilu i da vidite nekoga da uzima vašu četkicu za zube. I vi onda branite to. Kažete, nemoj da uzmeš, to je moja četkica za zube. To je moja četkica za zube. Znači ne možeš mi uzeti tu četkicu za zube, to je moja četkica za zube. Uzmi svoju četkicu za zube. Jel' tako? Znači ne biste dali nekome svoju četkicu za zube da opere zube sa njom. Tako isto, znači ta energija, znači zamislite to u kupatilu, kažete ne dam. To je moja četkica za zube. Sa istom tom energijom zaštitite svoje vreme i kažete ne, ovo je moje vreme. Ovo je moje vreme. Ja odlučujem, to je moje vreme. Ne dam. Ne može. I zaštitite to svoje vreme. I onda uradite nešto sa tim vremenom što je vama važno. Ako ništa drugo, onda dajte sebi prostora iz prelaska sa poslovnog na privatni život. Znači, dajte sebi neko vrijeme, znači 15 minuta kad dođete kući, to je vaše vrijeme da se iz moda tog poslovnog prebacite u privatni fokus na decu, fokus na supruga ili ko je već važan u vašem privatnom životu. Znači, zaštitite svoje vrijeme i to uradite vrlo, vrlo, vrlo oštro. I korak broj 4 neka bude korak kojim ćete da uklonite krivicu. Zato što onog momenta kada vi odvajate vrijeme za sebe, verovatno dolazi taj osjećaj krivice. I zato je važno da primenite tehniku koju mi zovemo reframing u NLP-u i da tu razmislite kako je u stvari onima zbog kojih osjećate krivicu korisno da uradite baš to što hoćete da uradite, a to je da zaštitite neko svoje vrijeme. Kako je, na primjer, jer ako odvojite vrijeme za sebe, vi onda možete kažete, ali ja odvajam vrijeme od moje porodice. Razmislite ovako, kako je mojoj porodici korisno da se ja prvo pobrinem za sebe i da budem u dobrom raspoloženju i fokusirana u vrijeme kada sam s njima. Kako je to njima korisno? Šta može njima da donese? Da li je njima korisnije da sam ja odvojila malo vremena za sebe, pobrinula se za sebe, raspoložena ušla u vrijeme koje je njihovo, ili sam nervozna, umorna i već kakvi budete kada se ne pobrinete za sebe. Znači, iskoristite tehniku reframinga koja opet kaže pogledajte iz perspektive iz koje je to korisno, naročito sada u ovoj situaciji za one zbog kojih se i osjećate krivi. Znači, sjetite se svih situacija u kojima se osjećate krivi ako se pobrinete za sebe. I onda razmislite kako to može da bude korisno onima zbog kojih vi osjećate krivicu. I kada to budete razmislili, smislili, već će vam biti možda i lakše da se pobrinete za sebe, što je jako važno za balans u životu. Jer šta je u stvari važno? Da razumemo da je naša odgovornost i jedino je moguće da se mi pobrinemo za sebe. Niko neće da se pobrine za nas ako se mi ne pobrinemo za sebe.
I ono što je dobro ako ste roditelj, vi ćete tako da naučite svoju djecu da oni imaju pravo sutra da se pobrinu za sebe i da imaju odgovornost da se pobrinu za sebe. Znači ne samo pravo, nego i odgovornost prema svojoj djeci i prema vama da se pobrinu za sebe. Tako i vi iz odgovornosti prema svojim roditeljima i svojoj djeci pobrinite se vi za sebe da ne bi morali oni da se brinu o vama. Znači, pobrinite se za sebe jer neće to niko drugi da uradi. I u vezi sa tim posljednji korak koji želim da vam predložim, a to je da imate u kalendaru unesen blok koji je za vas. Znači, razmislite ovako svakoga dana gdje biste mogli da stavite 30 minuta koji su samo za vas, za nešto što je vama baš važno i što vas puni energijom. Bilo da je neki vaš hobi ili je možda šetnja, samo jedna šetnja gdje ćutite, sami ste, niko vas ne traži, niko neće ništa. Znači 30 minuta za sebe svakoga dana. Da li je to ujutro, da li je posle posla, da li je uveče kad svi zaspe, ali samo za vas. I stavite to u kalendar kao da je obaveza. Kao da je obaveza. I branite ga onako kako sam vas prethodno naučila. To je moje vreme. Kao moja četkica za zube. To je moje vreme. To je mojih 30 minuta. Znači, uzmite sebi za pravo da imate svakoga dana u kalendaru upisano moje vreme. Moje vreme. I branite to vreme. Naročito od sebe. Jer ste vi prvi koji ćete da to vreme sebi ukradete. Znači, branite ga od sebe i dajte sebi, pročitajte neku knjigu, napravite sebi kupku, ne znam, uradite sebi neki mali spa tretman, nešto, stavite masku na lice, nemam pojma, lezite, odmorite se, dišite duboko napolju, na terasi, budite sami sa sobom, znači razmišljajte o svojem životu, o svojim ciljevima, o svojoj karijeri, šta god, pišite neki žurnal ako hoćete, znači šta god vi namerite u tih 30 minuta, neka to bude vaše. I vidjet ćete, znači, postizanje balansa nije nikakvo savršenstvo. Znači, nemojte očekivati od sebe da ćete sada, da sam vam ja sad dala neki recept ili bilo ko da će vam dati neki recept u kome ćete vi biti savršeni u svemu i totalno u balansu. To je u stvari rad, napredak, to su mali koraci, to su izbori svakodnevni. To je posao u kome vi učite kako da birate ono što je najbolje za vas iz dana u dan. I kako da, ako danas ste možda pogrešno odabrali, kako da iz toga naučite sutra odaberete ono što treba. Tako da napredujete u stvari i da svoj život se više i više uvodite u ono što vi želite da taj život bude. I da nemate nikakve, kako bih rekla, da nemate krivicu, da nemate opterećenje, da zbacite sa sebe to da vi niste vredni, da vi niste važni, da se treba za sve na svetu da se pobrinete, samo ne za sebe. Prvo se pobrinite za sebe ili barem 30 minuta dnevno. Napišite mi u komentar ako ste nešto od ovoga isprobali i kako vam ide. I ako mogu, ja ću vam dati i podršku kroz dalje komentare. Stavite like ako vam se dopao ovaj video ili ako vam se čini da vam može biti koristan. Pritisnite subscribe i pritisnite zvonce da vam ništa ne promakne. I vidimo se u sljedećem videu.